cry every day. Kublai api baru sa season 4 kinong page yagi video lang baka naga channel ka jonga. Lala da episode tenat yagi video ka jonga sumpasa like, subscribe, share dulu sa parlong kitong pi. Ka Lebanon kalapan bana ya ka siyam beriu adin ka jong syahir kama ka masyarakai haga Israel haga singa balang haga baga jiyam beriu kelakot adu arsepa tam pada jeng mensau kelakot adu Syajar tam wala ka jeng sangai asiat lan nega ceasefire habdang ka US pada ka Iran kalalong ka basay so handre ka US pada ka Israel ikam bagat ma habdang ka Lebanon kam don bantai ARM pada ka nega ceasefire kat baka Iran pat lengbau presiden Masud Pezeshkian ulong baka nega jeng lek jong ka Israel ya ka Lebanon kalapan Kenya ka jeng yate kular ban yasuk pad ulong ru baka nega jeng sangai asiat la nega ceasefire kan nom don jeng mud AA haba kalong kumne bad ulong ru baka Iran kan nom ino konsuat ya ka Lebanon haga baka Iran ka Kenya ki breu jong ka Lebanon kumelagi jong ki men ki para kum talada ke Israel kanom sangai ban kema ya ka Lebanon ka Iran kanom salia kan yang ban yale na kamenta ki men ki para la jong Donald Trump ulaong bagi spy durio bagi spy rikau kin sa be jahateran hadu bandayo ya ka cingete kular bat ka cingesuk ka bapura habdeng ka US bat ka Iran ka Al Jazeera Media Network kelapan rem jur ya kacing tompor jongka Israel ya uwe unong tokupor jongka Al Jazeera hagasa Muhammad wisha kum ka kamsneu ka basirkai Prime Minister jongka Israel Benjamin Netanyahu hagasi palai ulaong ba ulah hukum ya ka kabinet kajong ban sedang ya kacing ya keren ya sug bad ka Lebanon ban weng ya kacing le jongka bat ka Hezbollah ban wanra ya kacing ya sub habdeng ki arliang diri namar baka Lebanon kala kerpat pun sin ban sedang ya kacing ya keren ya sub bat ka Israel kumta ulap ta ya ka kabinet ka jong ban sedang no ya kan kacing ya keren kam kloy kat bala bat kacing ya keren kin kampen le jengmut ha kine gi benta ban penkut pat weng ya ka bor jong ka Hezbollah kum curu panwanra ya kacing ya sug habdeng kacing ya day jong ka Israel bat ka Lebanon.